بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. رواه البخاري. حديثي دجزهني حديث من مكننا كبيري مريك جتبارك سبائك البخاري أو تجينا تكيغا حديثي زي مجتبك الجامع الصحيح الإمام البخاري أركزو حديثي تكيغا هنزوني حديثي نغفي كرشي زين زي مريك جتبو أركو مميليانغو إتانو كان يديني أو تجيزا مري صلاة باب صلاة الوتر السمر جيجيشا إبياني نصالة يا وتر صلاة يجهرغو يوم يجرو. حديثي تجيزوني حديثي يا أبو يكري عائشة رضي الله عنها الله ميشيمي أتبقيرتي كل الليل بوري جورو أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه إيمان محمد صلى الله عليه وسلم يكورا قصالة وتر يكورا قصالة يجي هرغوه بسؤال نقول ناريم يمتومي ييرتسي بوري جورو يرى يكورا صلى الله عليه وسلم كان دي أولي كبيتو بجيري بنجي بينو مقولي بابا نقا سأل الخبير ولا تسأل الطبيب وليس الخبر كالمعاينة. أتبقى لونه مقولي إنه إيمان لي عائشة ماما واتشو ماما بيمنا مانا رضي الله عنها نوري كتب جلتي كل الليل بوري جورو أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم متومي يكورا وتر وانتهى وتره إلى السحر. وتر يكورا صالة يا وتر يكورا يجهر كم جورو يرانجرا تاجي بيتا وقت السحر ni cyagihe umuntu asoza kurya idaku cyagihe umuntu asoza kurya idaku cyagihe hababura nk'iminota 15 kugira ngo batora adhana ya al-fajr yuko isala ya subhi yinjiye nyayo. mbere na mbere mu byo twiga muri hadithi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam nuko tusannu salatu al-witr fi kulli layla ni sunna no mugenzo waranze intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam gukora isala ya witr muri buri joro wa waqtuha igihe cya witr يبدأ بعد صلاة العشاء جتانجرا نيوم يكون مناساي صلاة العشاء صلاة العشاء وتمتد إلى طلوع الفجر تيجا كوميزا كوجزي صلاة الفجر ينجي أو هو سيغتمون يملكوا يساري رمو وتر يجهرغي. هداية الحديث هريبيو حديث تيجامو إتامبرون ينفقوا يا عائشة رضي الله عنها هاتو بقيرتي كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تخبرنا عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الوتر في أوقات مختلفة من الليل. إيشو عائشة هنغاري كتويجيش رضي الله عنها أراتب جرايكو إنه إيمان صلى الله عليه وسلم يكورا قصالة يجهرغ مريبوري جورو أريكو أكايكورا مبيه بيتانو كاني أكايكورا ممساها تانو كاني مريا مساها يجورو نكفانغو نها جورو متومي يبفاق كوري قصالة وتر ariko amasaha yikoragamo yagenda gatandukana. famarratan fi awwali hari yajaga yikora ijoro ritangiye no kuvango nyuma ya isha kamara gusali salatu al-isha kabari gakora witr igiharweke. wa marratan fi wasatihi ikindi gihe yajaga yikora ari hagati mu ijoro. wa marratan fi akhirihi ikindi gihe kaisari ijoro riri kurangira. wa kana yaf'alu dhalika litaysiri ala al-umma icyatumaga mtume sallallahu alayhi wasallam bikora gutyo agasari witr ariko akagenda yikora mu bice bitandukanye mu masaha y'ijoro yabikoze kugira ngo yorohereze umma ye yorohereze twebwe uzashaka kuyikora akimara gusari isha azamenye ko mtume yabikoze. uzashaka kuyikora hagati mu ijoro nka saa 7 saa 6 azamenye ko nabyo mtume yabikoze. uzashaka kuyikora mu ijoro risoza nka saa 9 z'ijoro kugera saa 10 azamenye ko nabyo mtume yabikoze ntacyo bitwaye. ويعلمهم أن صلاة الوتر لا بأس أن تصلى في أي وقت من الليل. إيشو متميرو صلى الله عليه وسلم يجي شاقب صحابة أتويجي شاناتك مريرو ساج نوكو إصالة وتر جيميكو من يساري ممساها ياري يوسي ممساها يجور إيشانو مغانوكو ugombako makinga shwa ko waisaye nyuma ya isha ukabona isaye alfajir taragira gute itarinjira. حديث إلى تبقي التريرو كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. أي إلا أنه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته استقر على أن يصليها في وقت السحر. أما من يوصون لكو إنه إيمان صلى الله عليه وسلم إجا قفا ممياك يانيما
yageze aho noneho bimenyerwa ko witiri ye yayisaraga mu ijoro rya nyuma, mu gice cya nyuma cy'ijoro, mu masaha ya nyuma y'ijoro. Mu Rwanda twapimiranya nko guhera saa 8 n'igice kuzamuka. Nuvuga ngo Mtume sallallahu alaihi wasallam ajya gupfa babimumenyereyeho ko noneho byageze aho bibi bya buri munsi ko yayikoraga mu gice cya nyuma cy'ijoro sallallahu alaihi wasallam, ay qabla tulu'i al-fajr, mbere yuko al-fajr yinjira. Fahuwa waqtu nuzuli Allah jalla wa ala ila as-sama'i ad-dunya, kubera ko kiriya gihe nicyo gihe Allah subhanahu wa ta'ala manukira akaza, nuzulun yaliqu bi jalalihi, amanuka nkawe, uburyo amanukamo nta ubizi. Icyo twemera nuko an-nuzulu ma'lumun, uburyo Allah manuka cyangwa se kumanuka kwa Allah muri buri joro, ibyo birazwi, byaranavuzwe muri hadith zizewe kuva ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Intumwa y'Imana rero sallallahu alayhi wasallam mu myaka ye ya nyuma y'ubuzima bamumenyereye yuko yajyaga akora witiri noneho mu gice cya nyuma mu gice cya nyuma cy'ijoro, kubera ko ari igice Allah subhanahu wa ta'ala manukamo akaza kuri kino kirere kitwegereye cya mbere, hanyuma akaza gusubiza ubusabe bwa buri wese wasaba icyo ashaka. Nuzulan yaliqu bi jalalihi fahuwa waqtu al-afdaliyya, kiriya nicyo gihe cyiza cyane cya witiri kurusha ibindi bihe byose. Nukuvuga ngo biremeye ko umuntu yakora witiri mbere yuko aryama, igihe atinya yuko aramutse aryamye kubyuka byamugora. Biranemeye ko umuntu yakora witiri hagati mu ijoro, ubwo tuze hagati mu ijoro nka saa 6 z'ijoro, saa 7. Biranemeye ko umuntu yakora witiri ijoro riri kurangira guhera saa 9 kuzamura, ari nacyo gihe cyiza kurusha ibindi bihe byose. Ndetse na Mtume sallallahu alayhi wasallam mu myaka ya nyuma y'ubuzima nicyo gihe yafashe agikomezaho kuzajya akora salatu al-witr. Hada wallahu a'la wa a'lam. Isala ya witr rero nibyo ngibyo twayivugaho, ni sala intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yahaga agaciro. Ni na kimwe na qiyamul layl. Hari abakunda kubaza ngo se qiyamul layl itandukanira he na witr itandukanira he na tahajjud? Ubundi witr niyo qiyamul layl طبعا, kubera ko witr ni igiharwe cya qiyamul layl. Qiyamul layl bisobanuye igihagararo cyo mu ijoro. Allah aratubwira ati wa minal layli, no mu ijoro mu biranga sifa z'abagaragu beza, yatahajjad bihi nafila. Nukuvuga ngo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam mu byamurangaga yarabyukaga agasari, ari nayo mpamvu byitwa tahajjud. Yarabyukaga agasari, ari nayo mpamvu byitwa tahajjud. Agahitaza indi masala ivuga iti se biremeye ko umuntu yasari tahajjud atigeze aryama? Al-afdal, abamenyi batuvuye ko ari byiza ko kugira ngo umuntu asari tahajjud ari uko aba yabanje kuryama, kubera ko faida cyangwa se akamaro kari mu kubanza kuryama bifasha umuntu ko asari ameze neza. Urabona umuntu wabyutse asari ameze neza, ibitekerezo bituje, kubera ko umuntu wawiriye umunsi wose ari gushakisha ubuzima, ari kugenda hano hirya no hino, aramutse aje agahita ajya no mu swala y'ijoro, ari igihe adasara ameze neza. Ariko iyo ubanje ukaryamaho, niyo waryama isaha ukabyuka ugasari, nibyo byiza kuruta gusari utaryamye. Nubwo byose biremewe, kuba yaba ari usara ataryamye biremewe, yaba ari usaye wamanje kuryama nabyo biremewe, ariko usaye yabanje kuryama nibyo byiza kurusha. Walidhalika Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati tatajafa junubuhum anil madaji'i, begura imbavu zabo ku buryamo. Kwegura imbavu ku buryamo bisobanura iki? Barabyuka bakava mu buriri bagasari mu ijoro, ari nacyo gisobanuro cya tahajjud. Wasari ni nacyo gisobanuro cya qiyamul layl, yagaro cya nijoro. Wanabigira igiharwe nicyo gisobanuro cya witr. Byose rero ni bimwe, ntaho bitandukanira, ahubwo noneho byitwa tarawih. Iryo zina ari uko bigeze mu kwezi kwa Ramadan, byitwa tarawih ari uko bigeze mu kwezi kwa Ramadan. Mu yindi hadith rero y'Imana sallallahu alayhi wasallam iratubwira iti alaykum biqiyamil layl, mujye muhozaho qiyamul layl, usari mu ijoro. Niyo wabyuka ugasarira kebyiri, wa rak'atani fi jawfil layl, nkuko muri hadith Mtume yabivuze, rakebyiri ukoze mu ijoro hagati. Ni impamvu z'uko zizimye uburakari bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Niba ushaka riziki, jya ubyuka usaba Imana mu ijoro, Allah azajya korohereza, aguhe kugera ku mafunguro, agukurireho ibigukomereye, kandi aguhe tawfiq, aguhe kubasha kugera ku byo wifuza mu buzima. Turasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko aduha kuba mu bantu basari mu ijoro, kandi buriya gusari mu ijoro ni ikimenyetso cy'abantu bafite ikhlas, kubera ko umuntu udafite ikhlas ntabwo yabyuka ari wenyine ngo asari, kubera yuko yurauna an-nas, mu biranga abanafiki nuko ibada zabo bakora ari uko bazikora ko abantu babona, ariko iyo bari bonyine nta ibada n'imwe bakora. Umuntu ubyuka agasara ari wenyine mu cyumba, nta wundi umureba uretse Allah,
ni ikimenyetso gikuru kigaragaza ko ari mukhlis, akora kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Iswala rero ya witr cyangwa se ya qiyamul layl cyangwa se ya tahajjud biremewe ko wasarira kimwe na kimwe, ukayikora ugahita utora salamu ukabura soje. Biremewe ko wasarira keshatu, biremewe ko wasarira keshanu, biremewe ko wasarira kazirindwi, biremewe ko wasarira kicyenda, biremewe ko wasarira ka 13, 11, 13, 15 kuzamuka kugeza ushoboreye. Icyangombwa nuko hadithi yindi iratubwira iti fa idha khashiya ahadukum as-subh, nutinya ko bagiye gutora adhana al-fajr utarasoza, hadithi iratubwira ngo salla wahidatan, icyo gihe uhita ukora isala, uhita ukora iraka imwe, tutiru lahu ma qad salla, kugira ngo ibyo wasaye byose bihite bihinduka witr, ari nabyo byiza kurusha bibi giharwe. Ni gute raka eshatu zisari? Nabyo hari wabibaza. Usarira kebyiri ugatora salamu, raka ebyiri uvago zisari ukicara tahiyat ugatora salamu, ugahaguruka ugakora indi imwe. Ubwo ni uburyo bumwe. Ubundi buryo bwemewe ni ukuzisari nta tahiyat iciyemo, ugasarira ka ya mbere ukazamuka ku ya kabiri ukazamuka ku ya gatatu utabanje kwicara tahiyat, utabanje no gutora salamu. Nabyo byagaragaye ku ntumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ko byagaragaye ko hari igihe ajya gasari witri ya raka eshatu aticaye atanatoye salamu, zose akazikorera rimwe agatora salamu imwe ya nyuma. Ibyo nabyo biremewe. Wahakadha. Ni gute wasarira keshanu? Ni ugusarira kebyiri ugatora salamu, ugasarira izindi ebyiri ugatora salamu, ugasarira indi imwe. Nibwo buryo. Ni gute wasarira kazirindwi? Ni ugusarira kebyiri ugatora salamu, izindi ebyiri ugatora salamu, izindi ebyiri ugatora salamu, ugasarira indi imwe. Gutyo ni nako ukomeza kugenda ubigenza ku zindi zirenze kuri izo. Hada wallahu a'la wa a'lam. Iri somo niho turisoreza, turakomereza inyuma insha Allah muri babu salati ahli al-a'dhar, hadithi zivuga ku bijyanye n'abantu bakora iswala ariko bakazikora bafite ibibazo bitandukanye. Turaza kugenda tuzivuga hizo hadithi nyuma insha Allah. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.